Sikhathele ukuthula. Sikhathele ukuthula sibe sibaza abantu abaganga libhekeni. Kulo December siyakonyuluka. Hey kunzima bethunani, uThando Dlamuka ubhale ipost ebuhlungu kakhulu ku TikTok wakhe. Ipost ke phofu ebhekise kutata wakhe uThembu Nkosi Thabethe. Molweni indanamkela kuMamgobhozi TV. Bendinixelele ke uba isizini entsha ngeshow ebizwa ngoba isencane lengane kasiyacela noThando Dlamuka iyabuya, izobe iqalisa udlala nge2nd of February kulonyaka sikuwo. Now uThando ke bethunani ingxaki ke notatakhe, I think yaqala ekubeni koba caba utatakhe ngokumamakhe wemithi kwasiwa isisu kowabo, and then utatakhe wamphika uba uThando ungumntanakhe. So uThando ukhule engazange wahoywa ngutatakhe, and then ke ukumamakhe yena wehlala eThekwini ukhuliswe ngumakhulu wakhe, and then ke utatakhe wabuya ke sambona kwishow kwangolhlobo kungalo. So uThando ke ubhale le post ku TikTok wakhe esithi, "Dear baba, angilele ngoba kumele ngihlangane nawe for shooting. Ngiyazibuza ukuthi kumele ngihleke ngoba kumele ngenzele abantu ukuthi bazothi angikuthandi. Ngagcina ukukubona the time ngishuta nawe long time ago. Imali impande yesono. Usuzodla imali ngami bese uyahamba futhi uqede ungangiphi ngisho i10 rand. Uyoyidla nezingane zakho, wife wakho bahamba baka TV long time ago kwaphela. Sengizokubona ngoba sebebuyile emva kwesikhathi esingakanani. Bazohamba futhi kuphele. Kulungile angikufiseli okubi, kodwa okwenza kimi ungakwenzi kwingane zakho ozithandayo. Angiqhubeke ngibe umuntu omubi njalo ngoba ngidlala ngawe. Lawa ngamazwi ami okugcina ngoba uThando ubukisa ngobaba wakhe futhi ngeke ngisachaza." Now abantu abaninzi ke baye bangena kula post kaThando bechaza kuThando bayeThando we can relate kulento oyithethayo, nathi sinotata abangazange basihoya abaqhubekekayo bengasihoyi. And then ke abanye babevelisa uba hey Thando ufuna ke utatakho athini, ufuna simkhuphe kwishow okanye akhutshwe kwishow because ishow ngeyakho nosiyacela. Hayi uThando waphendula esithi, "Hayi bethunani andifuna khitshwe kwishow because indlela enza ngayo imali and akukho mali, akukho misebenzi." Bathi abanye ke Thando mhlawumbe utatakho kaloku ubusy with into ze-acting, yabona mose actor ngoku. Wathi uThando into ye-acting bethunani intsha, utata kudala wabanje isandofika into ye-acting. So ke itsho into bethunani uThando uva kabuhlungu uba utatakhe engamoyi. Khanisho neba nicinga ntoni ngale video, ndanibona ku video elandelayo. Bye.